Ma'am, kumusta itinte parang isa-isayang kat ti Comelec checkpoint iti busy ni ti syudad ti So dito yung checkpoint ay one of the program and policies and guidelines ng ating higher headquarters. Isa-isayang kat dati Comelec checkpoint for the peace and order ti locality or iti may nga city katulad ti Batak. So dito ikit may nga measures tapno makita tayo digiti kumbaga digiti agkwati Comelec related incident pa iso pa iti may nga factors na apay nga adakam diti kalsada. And one thing more digiti traffic accident nga kanayon lalo diti Batak ket very nagado ti mapaspasamak because of syempre adu nga certain causes kita nabartek kuno saan digiti kunada nga engineering related kasta ko madigiti awan ti signage na ngem no kaspagarigan ada mangyari met ket i-coordinate mit ti Batak City Hall kadigi Engineering Department tapno ikanda ti infrastructure o kaya yung mga DPWH. Ma'am, iti isa-isayang kat tayo Comelec checkpoint anya digiti kang runaan nga violations digiti motorista yu ma'am nga ma-checkpoint tayo. Usually ti initial violation da no ko awan helmet da kan digiti motor da awan plaka na. So no initial violation dapat awan helmet na tunukan no ipakita alaan mi ti lisensyada awampay. Ngem no kasjay tiketan mi ida tapos advisean mi met nga mapandaalaan kasi no da dumakat mikipagpilitan da pa nga adda kano dalada ay adda kano lisensyada ngem handa dala. Pero sabi naman namin at the time of commission wala. So wala, 'di ba? So titiketan sila tsaka they were advised to alaan da DJ ticket da kasi mawarant da no kwa Iso nga aware da mo kasi at the same time advisean mi met idano kwa. Ma'am, appeal tayo karigiti motorist nga agdaldalyasat iti vicinity iti syudad ti Batak kang runaan na no maingi sayang kat tayo iti Comelec checkpoint. Dapat no pinasardeng dati halimbawa i-checkpoint kami there should be courtesy damot kasi kami mat kasi for their own good lalo na kita rabiin tapos no daduma na bartek da pa makipagpilitan da pa kanyami so no kasjay no once nga nikipag-argue da kanyami ipa-alcoholic breath mi talaga ida for our own protection din kasi minsan narigatan no daduma kat uray in good faith mo nga ibaga pero mikipagkwada pa lang. So we do not have any, sabi nga nila maximum tolerance pero syempre no kasjemet nga unruly da, there are certain measurement nga ikwami mat ida nga ipacify kumbaga.